siya alas po. That's a different question. Now siya orang yang tahu ni. Waktu ni chod tu kisah awak. Aku ni kata memang problem boleh. Kita akan ni dia way dah gua. Mandago. Kemeng condition dok galeri kamta. Tu era tu. Ini baru ini tu problem memang parking. Kadang-kadang ni modern office problem belum sistem ini. Now cost down cost ni. Saya kuat juga kamnap saya juga parking sedin semua di kadang lah. Ha. Dia mau cuba tu juga tu sini ngam tu. Ini kan way jemput di kadang minta belum right sini orang ni. Jadi 5 meters 5 tires kayak gitu ya. Money form kan. Baik tadi hero. Saya bisa. Am kenyam gajian juga tak am gajian. Jadi di situ penduk mau penduk eh. Ini bang, belum kepeli kira orang yang ada mana lagi sini lah. Nama apa? Dan ihap kerja kami apa dah tahu tahu. Sama depan he. Debon no. Tu dah hong ngam guys po. Li dah. Amo ha ke truk holas truk itu no. Sembut Menteri Rangba ka jela ma singabalang dhar haringkat ke jinsan ranlang UMLA ka juwai ma walat miki shla hagakat nriyo trik jelio ulalet banjurib ya kamadan kiang nangba stadium kabadan halat talabo juwai. Hakani ka singila dan langru kinungalambat khot nongkit kam ka West Jandia District Sports Association WJDSA bakanthop President ma EMH Pasa General Secretary ma Lamat O Lalu Vice President Ma Patrick Lamare, Naloru Assistant Director of Sports and Youth Affairs ke Sorkar Jela, but District Sports Officer West Giant Hills District Ma Krobok Pasa, haringkat ki Engineer Naga State Sports Council but PWD. Umas nga balang dhar ulalit banjurib ya ki saudong saukun jong kamadan kentup ru ya ki jaka petkai ne gallery kumju ki jaka rung jaka mi jong kinong elek kai ki jaka penyeng kali nalor ki wei. Umas nga balang dhar haka jingher jurib ulayatai sani bhabat ki dekhot ke WJDSA halor ki kattu ka ni ki jingpen kala hakabaya de ki jingte jingshna haka ni kamadan. Habak ren shakilat pathai ko bor hadin ka jingjurib umas nga balang dhar ulaong kani ka dikasien ka baar ba ulawan ban jurib ya kani kamadan nakabenta ban sedang no ya kakam ban penbha penmiat ya kamadan ka bolong shibenta ka jingpen kre ya ka lumpung elek ka National Games 2027 ha ka jela. Habaya day baka jingte jingshna ya kamadan umas nga balang dhar ulaong baka don ka jing kendian namar ka jingdu na palat ka jaka henry an persyang ban shna kat basya ka jaka. Ulayat ho ru ya katong bahakmat kalong ban penbiang shwa ya ke gallery habaro saw liang jong kamadan. Ini kawan pai yang madan kamong deman yu RDC ngau lokal ni. Tapi jemu sudah krek yang ni gallery. Krek ni minta kan national game udawan ho agar ni. Tomorrow les the final hi so krek atu ni yang plan go chinya ba ni. Dem sudah krek lah. Atau ni gallery. Pan em go drop back kecil kan ni bahai ni tu orang naik tahu. Tapi osah hab sangat kami tahu. Maka main fokus tu man galeri tu man gobiang rosol yang. Man si kat bayok ni parking hab sana parking hadin galeri. Sekecil kami dulu nong ni bakal di tahu man ni kian tempat. Belajar kami tahu osah. Sana sangat sana gobiang hiu rap sugi. Tapi drawback na zaman ke parking yang problem ni. Kamu dulu host program hai teman kecil dapat kenia ni. Kita tak mandu wan pai arsin ni opi. Tadi jemu dua mileni man per kat cuma man ulek kamu tahu ulek deh. Yo percangan pemik bawa segi VR lik ulek dengan surat kenang wahai tahu dan program mukni awal. Kita tak modification plan kat wan pai begini. Galeri semen dari segi office kau dah megi. Now ini all infrastructure mandau improve lagi. Dah pemir pun lagi. Lain ini kita telur kita dapat skema begini berolah. Kami tambah meni indoor, kami tambah basketball court. Even it house space pula juga cemented di Eropah yang parking baik di kami. Kata yang in addition tu kata itu oleh. An kajing terang kajing angnut ke yongan kau MLA yang kini ke konstituensi tu kajing terang yongan tu ya kini kemadan. Ke win kemadan ke rim tam apa ke rim jangan dia ke yongi. Oh, dah MLA kajing percang nadu kipor gu mencuale buat MH kata kajing angnut waktu pencena kat kamu man ke wajar. Tang saya tuไปพีต่อทิพพีต่อke ni kemadan M ke perdiam ke sor. Kawa kat mut ke tau to man ko dut stom hai tau. Ta kam man kat te han rehan kat te lek kat IWM.
em hak ti yong i perchangi di penchna penmiet kat wa ye walaiแต่ก็แต่เด็กแต่ก็จึงมุดก็จึงทุ่มบัดกันนิมโตก็เซียนคนนังกองกำองพี่นรุกิปอร์ก็มันชว่าเดเอ็มเดวันกีมินิสเตอร์เดวันกีออฟฟิเซอร์เดวันไปเดวันยูกีเฮวอยากลำในบรรดาอุปนเบียดเป็นพายกันนี่มาดันแต่บัดวัดกำโจแหละปอกก็สัมบลีแหละละเงียร์เด้อโจระโจอยากลำในบรรดากันนี่isu terus nyaw komen tu mon hak jing lam yong deputy chief minister yong i mas nyaw halang dhar da wan mu harangkat ki engineer naka state sports council bat kam jole naka PWD bat em hak jing em lang le yong assistant director yong sport woman le DSO yong district ki yong i harangkat ki member yong WJDSA tada wan ni wan pai wan yo khnang yo ya perkhat kamun yo penchna penmiet iga madan nang wa kinong ya leki kinong ya cimentah ni madan yo yo ki upen yo ya kate ka sap kata len ki te ngangaj scam yo luti ni ki jing perchang yong iman ko orlom mad yo ile ka assurance ko wa mut ko scam ha ni yang deputy chief minister yong i wa muslim de ni usdang yo kre ya ki bentah ki wa dang yo usdang baik ngau lama kate ka bentah ko wa yong kate ka sanction nga tu pun ruang ni ba ka to yo phim kan pu yo mo ha ga jing tho tu mengampun ro wi ni ba kate dang man ko jing yak lam ketin don tin ko pos Henry muda Henry kenin kemadan daman ko kamat yong i meten nado ini badep le wa ada demut hi ule ka di bentai wa yo sedang no ka di bentai wa yo le tang nei dawo em ga meklia games tadem te hab no i senge no ne ba penem kami ni madan te ho mut de em ga jing ya kelam nei liang yong deputy chief minister do kudu member yang WJDSA yang ngala de jo pun snyau ke ong wa to wa ke jing kwa ke yong ki to pun chnai ke ni ke stadium ko man ko ga standard ko wa ye i organize hadu ki state level ki national level events kate to ka thong go khmat ki yong i temut ka government la kwa ko ki investment hewan won le to hei thau wa ye i organize ki big events te sang thu ba i man pa yan i ka location la ni ka thau yoi wa to wa chem chu tom bai he jing to wa ka traffic la ni ka parking area te kate to go ha khmat ko wa pen perkhat yo deputy chief minister bo ya proposal khmat wa to wa hoi ne bo yo pendo yo synthetic track yo ra ga gallery khmat dem ne te yo rap yo i ka parking spaces kate to ga proposal ga yong te ne ga liang yong ki member yang WJDSA te ki ne ga liang yong ki ong gi mot wa mau pendo yo ni ne ba kan ni don hi ga madan ko wa yo ya nado ki school in the school hado ka ki yong ka mot ke ni ki po ka district ki events ki wa man ni to ga ni don hi ga madan te ne ga liang yong ki to ong ba ki wa to wa ne ga kim snya kwa ga pendo yo synthetic track te nga ka MLA to nga ka thong hi ki yong nga to ho le ye ni ka ma kwa de wo komen ki kham tam ki nong pa ya ga sports hapo ga district yong ni ga station go pher kam jo lo pa ba tengah to ngau lai kat kam ga view ga yong ki tengah i de yen skem yo to wa ho pendu yo synthetic track te kam man kat te to proposal lai go chmat wat deputy chief minister lo dong hi untu to na ga liang yong o la ga te hisniau to wa o la ulai kat kam ga jing kwa yong ki WJDSA te kam man kat te to utrak to ulai u chmat yong pi ne ba ile ong pi ko concern ni do ni le ni ba sang thui kan ni to sin man ga madan ko daw mudawan gi bru di hajar to sang thui man em ga won ki emergency evacuation em ka mi ki exit te ka tele to ko khmat ko dia kalam hai tu te ga jing sakhet hi ko da ka daw pi ho kam hawai je hai tu te yoi kat da he ka thau rap bon tali ki extra suki mem man ni ho kam ka daw pin tui ko closing ko man hi ni tu sen le rap man chem chu tom ha ko i de yoi the learn by experience te he ni le dia kalam ni wa to yo tho la di yo bo ar le tali ki exit te jan ngat lang ba ka me klia game dan de yoi pi de yo pun de ta so ko ne te nei tai at least nei tai le chibun de rap ko pen sting yo ta so ro wa kanek ya ga sel ro nei ta wa te he ni le nang ye perchang kat te de ya kalam boy ye ya kalam ko all india radio le ni begini ki adjacent gini ki thau ko marjan perchang ya kalam yo yo ye ki exit ki entry exit ki biang khnang yo lai u ta ya ki bai ba le dem ko won ki emergency